L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia rrimarka li l-fiduċja fid-demokrazija ma tiġix waħedha u tista' faċilment tintilef. Sostna li l-Ombudsman ikun min ikun fl-irwol huwa wieħed mill-ftit li jista' jirnexxielu jerġa' jibni dik il-fiduċja jew jeredika kompletament. Dan l-indirizz sar waqt thematic lecture fil-Parlament fil-preżenza tal-Ombudsman u diversi stakeholders. Bit-tema trasparenza, ġustizzja u kontabilità, l-Speaker qal li dawn il-valuri mhumiex biss aspirazzjoni iżda huma valuri li l-amministrazzjoni pubblika għandha l-obbligu li tħaddan. Għalli fl-irwol tiegħu ta' Speaker tal-Kamra għandu responsabilità li jkun viġilanti u neutrali u enfasizza li l-integrità importanti u li din għandha tkun f'kull azzjoni li tittieħed u mhux biss kelma li tissemma f'xi diskors. Fid-diskors tiegħu l-Ombudsman Joseph Zambit McKeon semma l-irwol tal-Uffiċċju fil-Ġustizzja Amministrattiva. I am afraid that in the social fabric of our country, as it stands at present, many speak, but a few care. It is the mission of every ombudsman to care. Because if an ombudsman does not do so, the office is in a weaker position to promote and invoke administrative justice. Argumenta wkoll li l-Ombudsman għandu jkun minn ta' qoddim li jassigura l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali fosthom id-drittijiet ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi li jenfasizza li huma umani qabel ma huma nies li jipprovdu servizzi. Tem li kull Ombudsman għandu jaħdem fuq dawn il-prinċipji għax huwa fl-aħjar interess tal-ġid komuni, speċjalment ta' dawk li huma bla leħen u vulnerabbli.